Kawak sing bisa matur tekena Agung. Niki dua Agung istri. Gelas subainan jege ka di depan jali. Ida dua Agung istri Dia Ratna Datu pesang gelah Pangcinawa. Dia Ratna Datu. Ane paling jege go. Yang kini nak jege aja ditu kengkernya naik bocok dah tu. Ya nanti paling bocor sing nyala raksasa ya. Yo. Niki ayo na rawa meriki wenten api. Ye gelah ka tangkel teken dia beli Agung. Oh, tangkel yang gusten ditang dua Agung putra. Ida beli Agung koni makrab kami. Dia nak ampun usan, pun tigang raina usan karyo, ye lawara betlah makutang. Nah dia tu beliwat pangman ke gelah tangkel. Beli tangkel ring ida dua gong putra, tangkelnya ida pamadang. Oh, tangkel kan ni. Lalat yang barang mesti kal tangkel. Awagang kitiang Ratu Dua Agung Putra medal pelungo cokor dewa wenten tamiu saking dura negara malih jagi tangkel rangan pelungo kedewa. Legang? Bengkene. Yang aren beli saking pendali rao Agung. Di tiang rao tangkel ngering. Berkiang ada nabli. Sajan Agung lengah. Ya ampun tuh payah seni turu poleng patung ngajak parakan iki. Asal ne belen kelapa man. Awak jai jak ngelut bong au bong. Ye baho. Dong kene chol. Dong mare cangjak saupe kene mokoh dodo. Cangu ke tangkel ken Dua Agung Putra kemudian cuma ke place. Aduh kewa canggih kene Dua Agung Putra berak di gitu kena. Mare mo kebles cang kana kang ngomong aja ci. Nawagang beli agung kagiat kena cang. Cang orang beli agung nah dong melau besar. Jahil. Wah, Takoh jai di jemu. barakang. Maka nah tidak di Agung pidan di jero na tumite sang cilo kodok kang jia. Ajo yo ngatok Tekan parak marah gelot cancing udah jenis sel. Orang ai paparakang. Nak gelut sing demen yo. Oh, tangkel Cara sing lapor ratu jai dini. tangkel ken Dua Agung Putra cai. Ai ge harane dua komputer. Medal palungo cokor dewa puniki wenten praratu. Dul, asik itu cai becol. Kemudian jak rame pesan dari di pencinga ada apa nah? Nawagang Gusti puniki wenten tamiu. Ada tamiu, Wenten tamiu sanerau. mun tamiu li dijo. Lali di tiang natasa puniki mawinan lali santukan tamiu punika sidang-sidang mokoh-mokoh sapun. Dagang. Saking Saking penjali. penjali dagang. Di Dua Agung istri, sampunan cokor dewa mau beli agung ring titiang. Lali cokor dewa. Sane dumun dan titiang sane tangkil ngaturan sebelah patra undangan. Titiang popateh dari Dua Agung istri. Yang Popateh sabelah, duwe ini Paman. titiang. Oh, ini paman pati ya. Kenten paman patih, paman patih. Oh, Kenten. paman pati. Paman pateh kita naon tanjo paman patie kepada. Ibu niki cokor dewa kira ngantuk paman duwe ini. Duh beli patih. Kasep yang nyangre separuh beli ini. Yanan beli lakar singgah ke Karang Patian siapa dan ebeng ingatangna wadin kiso kalabu kemuku penjali. Inggih kantun di kering kepatian. Jantos di Dua Agung gede pecah bedal.
kan titiang Ratu Agung Gede. Gageswan titiang aturan Palungguh Cokordewa santokan puniki wenten tamiu rawuh Ratu Agung. Tamiune punika nenten yetios putren sang nate ratu saking jagat penjali sane nenten presiden rawuh daweg karyan Palungguh Cokordewa Ratu Agung. Yah, saja tuah iadi uling di panjali negara dogen ane tuara ngelaukin. Iki saya waktu itu Agung. Ini wah. Mikir. Titiang wantah haren rine saking penjali bliago. Man neng ngiring yang itu. Puniki paman pateh titiang ngiring. Paman Agung. Nah, tuh kini adik katakan yang paman maka pangiring yaninik pemargin karya pawiwahane gumanti nak subuh liwat di telon jani subuh memargi men ibu kaya dewa lantas nara ngeraukin sang subuh kasepan adane Wantah saya waktu bliago. Karya pawiwahan bline sampun 3 dina. Kasep titiang rawuh. Doge sane 3 dina. Titiang anak sungkan beli. Idewo sungkan Inggih bliago. Ya. Pantes makelu beli ngajak-ngajak idewo mapan tonen jangkep para ratune mekajang pinaka upo saksi ngeraukin ya nah ya diapin itu jani jadi dewa ngeraukin jani kaltriman beli adi Inggih titiang beli. tuh cingakin dewa nih ada nih dewa nih uling di panjali negara iya kasepan ngeraukin jani mapan nih dewa nampi tami wadane yang patut kengken dikasang ragane dewa nih pang bisa masih ngajinin tamiune ning raukin mai Inggih beli. Dene sapunika nemangke titiang pacang matur bliago. Adi, kewala Kang Wang. Kadirasa jalan adi melinggih dini sing ada di puren moke. Kewala para kotak-kotakan mo. Jadi adi pacak dadwo gen main ngiringi deui beli. Sapa napi mo Agung? Mani deui beli teh. Sapa sira nih Kang Mo Agung? Punika wantah paman pateh titiang nak bajang. Titiang ada ngelah harapi teneno. Aden mo adi suba ngelah putra. Dong tonen adi merabian gitu. Harakar ngalih. nejak penyol sana dewa bas sekalane amune Paman, orang merapikan paman po. Yen sapunika titiang pacang kapuri dumun diago. nah kumu lautamu Melinggih malu dinina adi. Inggih durusan Agung. sakewala idewo do salah tampina mapan buka keto rasane iya nanruhin anake buku idewo Sakewanten sane mangkin beli Agung. Pangyang sepengerawat titiang. Nenten wenten api sane aturang titiang rangan beli. Sakewanten titiang wantah nganturang para gantung rangan beli beli Agung. Merupa pisang beli Ih Agung. Agung, pinake dulur purwakane ngaturi deyari dengan dan Palungguh Cokordewa arisan. udiang mana makana pansan abane dewa peh deman san magret godan yan ko beli kewalo rauh ini dewa dogen nak subuh lego kain beli nih Kewanten kambiang beli Agung. Ledang apa kayan beli nih? Niki pisang beli Agung. Ambilan aja titiang beli. Jol nih jadi ngaborarapan mai tunasan anaknya sejak ngilangi banci itu Ados titiang
Dan sapuniki santukan katur ring Plungo Cokordewo, mangken Plungo Cokordewo dumonanganing wes punika wau titiang jadi maktayang kepurian api luwere ten punika arsang dumon. Sampun beli agung teng udah para kang beli agung niken beli titiang nang atur orang ken beli agung ngambil na titiang na beli. Ini pamucuk. Ini pamucuk lakar aturan dewa gumanti tuah beli. Ingat. Nah, bangsa dewa salah tampi. Beli gumanti lakar nerimo pebang dewa. Kiwantan seni mangkin beli agung santukan titiang doh pisan memargi. Titiang lungsur pamit dah bos-bos. Titiang pacang mesiram mereka kudianan beli agung. Nah, beli saya masalah masih. Mapan sejauh bumi dewa memargi, mirip subuh lesu turmaning puluh pidek dewa memargi. Kamu lautang. Jadi garis-garis dua gong. Paman, beli pate, iring Gusten beli ini. Yang kalau macirisan pas semotonane nuru maket Panjalu negara kelawan Panjali dadi rasa sing nyidayang lakar kepasangan ya diapin subul ngelintang karyane memargi nu masih yadi dot lakar tangkile mai kepuri sing gumanti lakar nyihnayang kapitresnane nuru maket. Inggih saya waktu pisan dua gong. Seperau semetone saking Penjali yang kemana handuk titiang rangkap sampun undangan duwene rauh maka sami ya diastun kasepan sapunika dua gong. Nah, mapan nejani gumanti ada aturan yadi marupa biumas rasa dot ngedel anake buku gelah lakar sahasa ngarayunang aturan yadi. Semua anak itu paman ninggalin. Uling di gobo dogen subuh prasde lakar ngenyuden kayu. Apa buin lantas ni sahasa bakat rayunang gelah ken-ken je prasde liang kayun gelah. Saya waktu pisan aradu agung kadi bos Palungo Cokordewo napi teh malih Palungo Cokordewo titiang talar rasa punika titiang rasa dot pisan talar menawi punika pepilihan Ratu Agung gegilian ngerarah iri kering Penjali mangna katur ngangan Palungo Cokordewo Ratu Agung. Nah nek kasinanggah aturan mau tamu sangulah kitu man sai dot lakar nunasa Itiang wanta dot sekawanten Plungo Cokordewo dumunan raris titiang ungkuran nunas lungsuran Plungo Cokordewo. Tua saja makajang ko pantas lakar nyicipin kengken aturan ni mawet uli dipanjari negara. Nah Ayo waktu ni lakar kawiten gelah di sumane gelah subuh ngerayunang itu sekali tuli aman kawit cai parkan lah mapadalu. Naugang Gusti. Dong dados Gusti asa punika pisang punika boyo pacang rayunang ide. Dados asa Gusti jak ngambil pisang punika napi mawinan. Paman, lagi titiang dua gong. Paman cara sing ngelapang ngerasa ini diharap parakan gelah paman melaksana buku kini. Ingken nawang sesana neng pepatih yang melaksana kapenang agung ini tunggu yang tadi buka gitu paman rasanya mirip sing lakar ngajinin paukuran gelah hari kalan yang gelah lakar sahase
ngarayu nang piyunen tu kemudian tanpa samandana paman ngat namakin pokuran gua Dawagan di tiang itu wong gede. Ampura banget tunas di tiang ring palungguh Cokor Dewa. Santukan mekade di tiang purun ngewelangin palungguh Cokor Dewa. Ritat kalaning Cokor Dewa pacang ngerayunan atur-aturane puniki Ratu Dwagong gede. Yan Cokor Dewa ngaksi atur-aturane puniki sayu wakti kalintang becik turin mau tamo napi malih atur-aturane puniki kulit pisangnya puniki kuning gading ngenyudan seananin anaknya aneh ngetonar Dwagong sakewadan ampura ya presida prasanggo turun dia hidayang hilingan karyan Cokor Dewa sampun lintang tigang rahina yang rarah ring pemadet wenten bos, wenten undangan ritat kalau karyo mangdo undangan yang punika rau dados puniki sampun metlatan tigang rahina wawu wenten tamyu rau nenten kepikayan untuk Cokor Dewa yang titiang ngemanahin Ratu Dwagong seperau tamyune saking penjali puniki sampun makte rencana sane nenten becik punika makawin makadi titiang ngewelangin pikayan palungguh Cokor Dewa ritat kalau pacang rayunang puniki Dwagong semalih makadi titiang ingat Dwagong ring pitekat titiang modebere ramo ritat kalane titiang ngambil penyeruane dumun wenten pitekatipun jening ngejani jeneng anak subuh adane makurenan nu diperorodan ne madan sengkere kalintang pingit pesan ilo-ilo dahat ning yen manut kapen kaunokane dini jeneng nyuang anak lo sinah liur raman-raman jeneng lakar loken anaknya ane lego-lego liu lakar loken anaknya buka jeneng sake wala pitekat bapa masih ake tu memen jenenge yen adanya anak mu aban-aban de jage ngalajang ange sawiren nu jeneng mesengkar pingit ilo-ilo dahat yen kena anak yang ngabon tu melah sing tawang di jalan ada anak ane tuara melah do lakar neket di aban-aban sik kena anak yang melah kenten pidekat raman di jangan sane mangket ring puri tidak ngemanggihna sapuniki yen wantah dados tunas tiang sampunan rayunang puniki Dwagong wah ya nak itu tadi pamane sang sayesan kapenang aturan ya yadi saya waktu Dwagong paman nang do paman modo dugaan buka kitu nah kaku diang nebak kena anak lain paman do mabot to gen mirip paman lakar ngawi runtik ke muka panjali negara yen pradini ado ni lakar nangakang ada lakar nepukin ini parilaksanaan pamane buku kene rumah sat paman ngemang titi ni patut lakar tuo tu ni lakar miatang ni lakar marasang panjali kelawan panjanu negara saya waktu pisan kadi pengenikan itu Dwagong putra di tiang tala rasa punika do kapan rarapan punika mendaging sane kawan-kawan yen kadi bos Gusti sane wau wenten pecekat anak lingsir punika muaste kuno wasane nggih punika tanah tutur sampun luntur punika ninayang kayunen yen asa punika lah pisang mas sapun api anga jagi nagingen wisyo yen pet yen kuletnya punika keset wau presidennya no wisyo punika mecelap ke tengah pisangnya puniki kantun luwung lah sami sapun api anga wisyo mecelap nu mabulehan aku diang saja dol bapa subo tua kuno tutore teluntur sakewala itu bebesan anak odah-odah adanya bapak nginutin restu ketu ada pepesan anak tua-tua bapak sing bani lakar memuruk inggih Dwagong makawinan di tiang purun
nambakin palungo Cokordewo, santukan sangkaning manah subakti, eleng titiang memarakan saking alit Cokordewo pandikyang. Sane mangken si sampune dhuwur ngemangin ning sapuniki punika makawin titiang mamuruk. Nah, paman sing sanang sang sayu. Niku sing diharapne Yadi kadiraso dugase maru manyung Yadi ngaturang rarapan marep kapenanggelah. Jak sahasur rayunan geladi itu nak senda dikengken sing. Meh Yadi kenal Umantila karena rimo parilaksanan gelah buka kita. Inggih, titiang sekonden matur kuaneng kangge Cokordewo tuh. Lares. Rayunan sabun api. Hanya kai berkuoten ha. Aduh. Tuh keken itu. Tuh. Aduh. Tapi rang toyo. Rang titiang toyo. Sabun api. Sapun api Cokordewo tuh aku. Napi lesane sungkan tuh aku. Cokordewo sungkan tuh aku. Eleng-elengan tuh aku. Kengken ya ke gitu sakitan duagung putra. Parakan wiaden paman duwene makesami sampun ledan riki sapun apir duagung. Dada sija palungo Cokordewo. Adi. Ya ratna datu dewo. Adi. Bulan gumanti dewo idang sing bilakar nang sapin hati Ya, dane Gusti punika. Dane Gusti. Tuh kengken tadi deduakung tadi cara nak ke Semarang. Papa teh duweni retu aku. Nah, udiang mani dewa ngejoh-joh hadi. Puniki nak paman dewe Gusti Pade puniki duakung. Paman gelah Inggih Gusti Pade. titiang parakan yang paman ngentuk-entukin gelah dini. Ya. Liwat bebeki paman kepenang gelah. Di Adi, Sentuh. Yen sing tamaken cang. Yen sing tamaken cang junguh cang me pegat gor-gor itu disentul. Milu masih cinamak-namakin gelah. Ya nemune syarat kawin gelah. Kumanti kar ngaleh iya Yadi. Bulane uling dipanjali negara. Hei, dijeng ke bangke ya? Hah? Di, namakan hadi, hadi. Ada. Aduh sentul. Aduh berespas ya nyonya cah sentul. Aduh. Duagung belek nyonya di tiang aduh agung. Di tiang becol pang segar becol. Ara duagung lungo Cokordewo pacang rara aren palungo Cokordewo Bisa hadeng lah. unika nami ya. Aduh kengken jani ban medaya nih Pebekisan makajane. Wih, dah jom maju manten nah. Kalah kumanti pang digati. Tidak ketemu marap kapan lagi lah.
Dijadi enggak? Pun. Guys, mereka kepurian aku Agung sekarang. Dul, Titiang. masih itu cai becol. Titiang. Bapak subo tua, kuno, tuturnya subo luntur. Nah, do ane jani, tepukin cai, ken penadine. Yen bapak ni malu anak mula sing tain sekolah, sakewale apa jorine kapin odah bapak ni. Bapak anak satinut, sing buka cai cara jani ni, tegah adane sekolah cai ni. Dua kadana anak buka cai, sakewale bani kapin anak tua. Nah nih, sisan rayun yang dua gong, cai nunas nih. Aduh nawagang. Nawagang Titiang pamit ngasih cacah karijan. Nah ya, sang, Amit. angsang, Pamit. Pamit. Titiang nganan budoh ngene. Nah ya nak itu, apang tanya nih dua gong gede ke lapu-lapu. Mau tututinmu, di jam mirip pemargani dene. Jalan cai, Nggih Titiang ngetut buri pemargani dan jalan Agung berburi budoh. dua gong. Oh, yen sampun bekal paijan, ide sang sampun waduh. Sane merupa guna pulet mapulilitan. Sira je kekanin antuk gunane punika. Ngelut cokor palungguh cokor dewa dogo. Man kengken nenang paman, ide beli agung suba ada kayuna teken gelang. Janten wenten Sewatan jando serikit wagung malah cepos jak rauh ide ngeruruh anggan palungguh cokor dewa. Man suba ada tadi ide beli agung serau-rau tadi paman. Malah cepos yen rauh doagung sampun angin bos mudah palungguh cokor dewa. Yen mah piasa ide rien rengangan cokor dewa sampun ang kayun. Oh sing gelanya. Nggih mangdo nenten kesenguh nyen upaya duwene. Oh gelah mandot ngak juga gelah. Ye, ne mahre sacan. Ya diantot engko bang dumun dot duwe. Oh udah serang malu kita paman. Nggih, Nah man kita mau rawuh ide beli agung gelah. kan niki megrudukan minat tidur rauh. Hadi jaga gidewo. Beli agung. Sampuna beli agung meriki. Sampuna nak beli agung musut-musut di tiang lek kaden di tiang. Sampunang wagung sampunang nyalit ide yari saking puripan panjali dari serau rabin kalau nggak cukur dewa nyalit di tiang ngiring ide sesuunan di tiang. Dewa makelit maidahan. Ya namun nih ke syarat beli nih. Udiang tadi hati sana dewa ngalain beli ya. Hadi pakai nak beli hadi. Beli agung. Ada semua mau sasa pun Hadi. Beli agung kadang sampai ngolah rabi. Tunggu dong meriki. Malah jebol serau rabi. Nah hadi jangan dapat apa. Sampunang wagung. Udah di tiang. Pasuwe minap di tiang sampun angkel ring cokor dewa riki ring puripan janu doagung. Mungkin sesuunan di tiang jagiring di tiang wali ke panjali negara. Hah? Kengkene pamana? Tadi maidop sasa lakar mau pamit uli dini. Pemane ngiringa ya dikit ha? Wih, nang adeng-adeng maluna. Apa man lakar tadi hitungan? Tu yang buku kini pari laksanan gelah. Rasa budo paling kapenang ya yadi. Sing dayang sing gelah lakar ngengsapang. Nak mulu satatu pang ada di samping ya yadi hidup gelah ada jadi. Jerih manah di tiang doagung. Mang nenden sepengerauh di tiang sareng ide yari ngeranang raris biode riki doagung ngiring-ngiring budal doagung Ini istri saya pamit. wati beli agung di tiang lungsur pamit. Wih, tadi, man. Ngiring-ngiring budal. Nang to gesuang keto nah. Di rumah saat nih paman lakar ngainang gelah jengah hati nenenan. Cutat. Apa kau nih pelih nih? Yang perade gelah mempengaruhi marap kapenang iya yadi.
dia Ratna Datu. Ia putran sana teratu. Kelah ngelingin singa sana. Semula patut Yadi. Nilakar nyandingin gelah melingih dini dipuri. Kemudian ngajak sahasa paman lakar mau pamit uli dini. Tutat paman desang saya. Yadi lakar arsa yang gelah. Lakar lingi yang gelah. Maka pramisuarin gelah dini. Ida yari. Benar. Buina pamannya pang tekek tongos ne Yadi mulu dini patut lakar ngabeh linggih gelah. Sudah paman ni lakar suksain gelah ngitungang nyelam putihang jagat panjanu negaran. Ditiang tulus memanyak kiri-kiri ngangan pelunguh Cokor Dewa. Paman desang saya kumanti mulu patutang gelah lakar nongosin Ring Panjali Doagung yen tilarin titiang ketilarin salang antuk arin pelunguh Cokor Dewa. Kadimine kepekatang dening toyo Doagung sira jagi ngetangang panyak duwe niku. Ih, tunggu diang kewah. Di subane prasida gelah jangkep kelawan Yadi, dia Ratna Datu. Lan, ditu lantas ngapai gumanti pang mabesikan Panjali kelawan Panjanu. Seng benarnya nak itu pai depan gelah. Nggih yen sampun Cokor Dewa mepiarsa titiang nyuwun Doagung. Sutat desang saya. Tekekang tegak pamane dini di Panjanu negara. Mangkin di dumon di Agong. Tada sasapuniki di Agong makti pikayon. Nyen rauh rabin bline ngalit mana titiang. Sapun api pikayon bline puniki di Agong. Niki nak titiang mana titiang uning na di Agong. Masa sing kena bani dewa lakar narke, kengken kasujatian kelebet kawin bline. Mare rauh kene dewa dini. Pih, subuh presiden nudut kayon beline adi. Tada sasapunika. Yan apa kadang ngerana yang sengke ban kebatak kai mode keliwat. Ada yui paman pate katekaning parakan gelah di. Pih, maidak beli sahase lakar nyaup nyangkolan ake bukoy dewa adi. Di Agong. Jaten-jatene sapun api puniki kayan bline. Mereka memagang titiang nih di Agong jak nyaup nyangkol lagi titiang ya. Adi. Sudak beli sing nyidayang lakar mepasahan kapenange dewa. Mulai dewa patut lakar angon beli dampati dini dipuri. Oh niki titiang baca angin di Agong rabi dan Mulut wahak itu tujuan beli. Ini yang Lu sampun mau tolian ke samping, kenapa lakar sangat tangkai ini dewa? yang sampun pekayan beli